Friday night in Vosloorus, Letlogonolo Mofokeng spent his final evening doing what he loved most, sharing drinks and stories with his cousin Thabang at their neighborhood tavern. By 8 p.m., they parted ways heading home to Extension 14. Hours later, two masked gunmen struck. They invaded a nearby home first, stealing over 20,000 rand worth of belongings, laptops, phones, cash. But their greed wasn't satisfied. Fleeing through backyards, they encountered Letlogonolo at his own gate, a young man simply securing his home for the night. They shot him at point-blank range, took his phone, his keys, his future. The man who brought laughter to everyone around him was silenced forever in his own sanctuary, a family's hope extinguished by strangers who saw only what they could steal. Extension 14 now sleeps with locked doors and fearful hearts. Two killers walk free tonight, leaving behind a community asking the same haunting question: if we are not safe at home, where are we safe? Thabang Chabalala, umufi umfowethu ngikhula naye cousin yami uLhlonono Mofokeng. Sikhula sonke from a young age. Besingama cousin kahle kahle, besingama brothers naye because of yonke into besiyenza together. Up until langa lakhe lokugcina besisonke esigameko senzela masiceda ukuhlukana mina naye. Sengiyolala naye athi uyolala. We out eGrand. Angikhumbuli uHloni alwa nomunye umuntu or athuka omunye umuntu estradeni. Angikhumbuli uHloni aphakamisa ivoice for omunye umuntu. Never smiling. UHloni bokumuntu ohlala jabulile. Each and everyone umuntu bekasesekeleni kaHloni. Bekahlala happy makakhona mfethu. There was this time ngize ngathi kuye ayindoda wena unokuhlika emotweni ngapha ngaphambili enye ukuthathe ngapha emuva sinini nginawe mina awusekho futhi sonyamalele kwenziwani ata mina ngiphanda imali like bukumuntu ohlezana amajoke the way bekangakhona like mangikhona nginayo endaweni one bengeke ngithi ngisuka la ngicabane noHloni the way engimazi ngakhona futhi. Dumelang, nna ke Lebohang Lekgwaba, ke rakgadi wa Lehlonono, ntate wa hae ke abuti wa ka. So rona taba ya Lehlonono as a family e re lemaditse haholo, to a point ya hore le today re sa ipotsa dipotso but ha rena dikarabo because of Lehlonono ho holeng ha hae o hodile until aba mokana. Azange wa kena even complain A1 etswang strateng ya hore Lehlonono o entse this. Azange wa kena complain etswang from sekolong hore Lehlonono o na le ntho a entseng. Lehlonono ne le motho wa batho, ha le matsa bona fela as family but o le maditse le batho ba kantle. So the only thing we wish hore re ka thola justice for Lehlonono, re thole le closure because of ntho e etsahetseng. We out of words. Ha re tsebe hore re lemetse as family haholo because of Lehlonono ne di dingata ntho tse re di shebileng ko yena. Lehlonono ba re nketse yena soon, ho na le ditshepiso tse ngata tsa re etseditseng tsona. He was someone ene re shebile ko yena hore o tlo change situation ya mo hae. He was our hope. So ba re lemaditse haholo.
ene ka tsela a tsamaileng ka yona ha e monate because of if not wa ba re bophelo ba hae ba bonkile strateng ne re tla re ai maybe na le strateng eng so ntho e bohloko kore bophelo ba hae ba bonkile jareteng so ke yona e re lematsang hore se re tlo balehela kae ke efe pleke e safe mo ke efe pleke safe for rona